Kum sebentar ban kentil ke sap kapong, jiki samna dan sap, kadang kathan ke jingsha entertainment, hakar po Tarik Naitung, arajar po sao, kan penloy ke summer arts competition, ke open to all competition, ke beken top ke jingkop drawdur, ke jingkop shandur, ke jingkop top poetry, ke flower arrangement. Nak benta ke jingkop drawdur halo ke theme ke boong conservation of environment, kinang benta ke hab berwan rahi ke chart paper, bat ikiwe ke jalan kam kat bagi kinang benta ke jingkop top poetry halo ke theme ke boong nation of India, kin hab ban tho hak tehi ke sengi. Kinang benta hak flower arrangement kin hab berwan rahi ke sentiu bagi benta hak jingkop shandur kin wan ra art likidur bladap shan lupa ringkat ke jingbatai ke boong tho halan dat jangkadur. Kinang job hakan ke summer arts competition kabaon syim tang arngut na kuwe ke jingkop kinyo pediang ke song pisah haringkat ke sernot. Ya kini ke jingkop on penlong hatirot sing memorial hall pending Yong Mairang naduk ke porch po bejemen step hak bagi nang syim benta kinhaban poisi kinta shua ke por ban sedang nak benta ke registration ba nak benta ke jingtip bakam benya ki bukwa ban syim benta kilap ban telefon hau mobile number pranyo ar kendai real kendai lai ariwe.